Israel le a chevela Iran chom seilen firfiak pol sang te indo na le chumi na ngong thil sang te khovelin na ngai changin a thlir thupa October ni khat zana Iran in ballistic missile manga Israel a beina Israel in engtin nge a chan let ve ang ti khovelin na ngai chan le a thlir thup la in Lebanon chim lama Hezbollah ho nor kyang tur le anral thuam chek khom te ti chet sak turin Israel sipai te an lut thuk tuala UN in Israel le Lebanon in kara Israel sipai le Hezbollah firfiak te ta na lu phal lo chin blue line arin te po Israel sipai te hian dai lutin UN sipai United Nations Interim Force in Lebanon alam toya UNIFIL anti te in kulna mun te po Israel sipai te hian mitsiai san antum chuang lo UN Peacekeeping Force UNIFIL hi sangni paruka Israel in Lebanon na run nuwa Lebanon chimlam veng him tur le remna vong him tura UN in adin ni in UN member ram sang somnga vel atangin sipai sang kwa zanga vel anom renga ram sang sipai te hian chanpual in semin Israel sipai le Hezbollah firfiak te anin ka lo na blue line an rin chu an venga heng ram sang sipai te hian an mani uniform theu ha in an lua lukhum pol an khum theu thung India po in kumtinin a sipai te he UN Peacekeeping Force a hian na da ve thina kan mel riat le kan chung te Lebanon a lo duty ve to te po anom fur ome sangni paruka Israel le Hezbollah ten in ka haipuanga Lebanon atanga Israel in a sipai te anu kirnu hian UN Security Council Resolution 1701 zulzuin Lebanon chimlam Sudan Lebanon a hian UN sipai le Lebanese sipai te chau anom turati ania Israel sipai emo Hezbollah firfiak ho emo tana silai ken lu phallo na mun ani mase hunakal zela he UN resolution hian zom a hlo lovin Hezbollah hovin andu du huna Sudan Lebanon hian luta anral thuam te che khomin Israel a rocket an kap lut deuh renga soito thin angin nikum October ni Sharia Hamas in Israel an run nu in tun kum khat chung hian Hezbollah hovin Sudan Lebanon atang hian Israel a rocket sang riat chuang te meu an kap lut to a hei wang hian Lebanon depa om Israel marlam khotam taka Israel mi puite mani khua le ina omngam lovin mun him lama anin sa seng angai pha hialani hei hi Israel sarkarin a hohle a Gaza Hamas firfiak ho atuk zal nu in Hezbollah ho in khuarna Lebanon lam hi abitum chun zom vele ta chat ani tichuan Hezbollah ho bo tur le anral thuam te ti chiat sak tur chuan UN in blue line arin chung chu Israel sipai te hian an lu nge ya trula UN sipai te in kulna mun then khat te po an paltlang emo an lu chua emo te alo tulta ani chutianga UN blue line rin chunga Israel sipai le Hezbollah firfiak te anin ma chona anin norta ka chuan an silai mu le rocket ka chua leng velin UN sipai te in kulna mun le an sipai te ngei po aden fu ve fo alo tulta a tun hnaya ram sang then khata tanga UN peacekeeper then khatin Israel sipai te laka tanga silai muhlia man tor tak fowa chuan UNIFIL a sipai tho tu ram sang somlirwal zetin zirtop ni liam ta khan thu chhoin trom siamin Israel chet na chu an dem thu le an chet dan chu ban san thuai turan phut thu an soya heng ram UNIFIL a sipai tho tu Israel dem na thu chua tu ram te zinga hian Spain France India le China te po an tel Israel ro in adan pa ngai ang bokin chung ram sang te dem na le phut na thu chua ti vel te chu a hel mel lem lo hle a October ni som pathum cholni tlaya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian UN Secretary General Antonio Guterres atan thu chua a chua zui ve nga la chu Netanyahu thu chua chu tu na lo ngai thachun zamila kan governor lui Indona rap thak le rong tak nuaya kum khat kanom tlingta minti chiat tuma Iran thurwal pui firfiak te chet nalaka kanin chan chua na Indona chu
tun ma zong a in tuna hian kan ma hun so nget tur le kan mel ma te hne turin kan in pe in kan in ti pau khawa kan tuma kan ding het Lebanon a Hezbollah ho tu pa Hassan Nasrallah le athurual pui athui suai senior tak tak te kan da tha a kan sipai huai sen tak tak ten Hezbollah ral thuam check khom le an mun pui le an lei hnuai in kalpo na kong thui tham tak an ti chiat sak meka kan ram mar lam mi pui te thlamuang takama ni khuwa le an ina an let le theinan kan sipai te hian Lebanon a an be meka ni Lebanese mi pui te bei kan nilawa Lebanon optu le lua tu Iran uinau te Hezbollah firfiak ho bei kan ni tuna hian UN Secretary General hne na ti hian ngen na ka siam du indona mun le Hezbollah firfiak ho tomku ka tanga UN sipai te ihnu kir hun na lo thleng ta Israel sipai ten in sa seng tura voi tam takan ngen hnu po an in sa seng du lo awangin Hezbollah firfiak te tan in phen na thatak le remchang tak an ni me kani UN sipai te ihnu kir du lo na hian an ni chu Hezbollah ho shen be ang maya chantirin an nun na le kan sipai ten nun na thlengin na ti der thonga UN sipai ten hliam an tuar te hi poi kan ti in chung thil chu pumpel sham turin kan ti thei sang ber kan ti a ma se chumi pumpel ani theidan ol sam le mol mang ber chu mun hlo om danger zone atanga an ma ni lak chua hi ani chu wangin Mr Secretary General UN sipai te hi kong hlo omata hruai chuak la man mo takin tuna nge hian hruai chuak ro van duai thak takin European leader then khat ten an ti lo tur ti in an sel lo tur an sela tuna hian Israel dem le soisel aya Gaza Hamas hovin UN Relief Agency te in phen na an mang ang maya Lebanon in phen na UN sipai te mang tu Hezbollah firfiak ho hi an demin an soisel zok turani Gaza UN Relief Agency te po hian van duai thak takin Hamas te an tho puya ma se heti chung hian Hamas ho met chimit tur le kan mi an shen be te chua zalen turin kan bei chun zom reng don kan sipai huai sen tak tak ten tuna hian Hamas ho in khwarna mun pui Jabalia han lu chua meka kan ram mi za le pakhat Gaza an shen be mek te hi englai po kan thu pui beran ni nungdama an lakol tele an ti hlum tak te zong zong po an zawaya hruai hole turin kan ma ti tur oma piang kan ti zelang heti lai hian Judai le Samaria apo firfiak te hnuai bo tur le firfiak a chet na ti top turin kan sipai ten khomwala le van bo ruaka chol lovin an bei chun zom renga henglaya firfiak a chet na hi ne tuwa atan kan phal lova ne tu ani ngai lovang tin mundang sang sanga po Israel himna le muan na ti nget turin kan bei chun zom zel don bok in dolai chuan dan mol mang tak pakhat kan zom le kan zui nge trul la om thina chu dan mol mang tak trong tlem la thok tam ro ti dan chu zom theu turin minister zong zong te ka nge na pathian puina chu ti in lo tlin na kan chang nge yang Israel in an rama zin lo tura UN ho tupa an ti to hnuwa Lebanon UN sipai te la chuak tura an ti le hi UN in ang tin nge a chan don ti la shelo ma ila Hezbollah ho bo tur le an ral thuam chek khom te ti chiat sak turin Israel sipai te hi an lu thuk zel don ti ero an prime minister trong kam le an sipai te chezia atangina langa ang tin nge thilakal chho zelang ti le heng chan chin thar ngai nom le bengwar thak tak tak dang te nen hian in mu chho chun zom zel kan tumanga tuna ta ne ro chuan heti chin hini le ri phot se next video en mu le theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule